thai jo ni kasgi kan no ngi dap de jing so kemen ga bakrau bat oi ngem lak sam dai mo yo play try kan ra wa ga ri ga jongi ju sei ki ri krau para ga skrimat jo ni ko por ye don lang kum ni rengkat par ke yeng ke jong le hamar bavyang kar ki ya kapan inja sakhilang ya gani ka kam ka baile pat ka pendapat de ki khun ki rengkat par ke jing kersal lang jong tu pun balang ba ye don lang ha gani ka por kita ka sim ka kamen na sim gani ka lat ka kabu ya ka bangan khap yu ribon kom kadak jong ka jing play ya gani ka music video ko la palang it's kamo brain kerku ya kani ga music video kanong ka jing kerku ya gi badon hangni kanong ka jing kerku ya ki khon ki ti pateng kamwan brain kerku ya gani ka music video UMP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky A.J. Singh kon hinin ka singkar puitrik jiliu arjar pesan ula pelat palpa ya ke folklore music video kabala ai gerteng ko lapang kani ka jingrai folklore kadai kabala tho bat thau do Dr. Hamar Babiang Kharlukhi bala ruaya ka da I Viraline Meda Hongsen bala penbet penbiang ya kani ka music video do usamna el dakhar bat uba elma arwar yakani ka music video na IT ru shakishlam pulie jong kanong ba ki bakan thop na do ki school ba ki college ki school bat ki museum jong kanong ba khanang ban pene pensa ya ki larity bat ki khana puruskam jong ki men barim Final Higher Secondary School Senior High hakani ka si le don ring khat ru upa shambor lang grenja CM ka KGDC kum sambot kongsan uba lamborn Kharlukhi ubade UMLA barim bat uhamman jong Dr. Hamar Babiang Kharlukhi kum sambot kongsan ikong silbi basa Dr. Streamland Dakhar Babu Kustafil Kongwer kiwe ki kenram ki landan bat ki nong sha khat snobha Jet unam sarang bat la shed ka tie pong deng hoi 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 juban ba thiang phisa la hitang marwe kin shreng halarim pe sinda krung jong I do jen thang hoi 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 Iba baru keluar jadi masih masai indon kita keluar sama orang lagi pertama jadi wan
Batram Mahdo, John Newman Mumbai, John Newman Mumbai, Good name. Dr. Mrs. L. Watt, Dr. R. M. Mani, Nakalay ko itong Joshua Runja, the FKJGP, Niran Sarkawa Award. Nakalay ito, Dr. Mansa Juma, Mengi bapernai ya shaneng sharum tuan rajing shai yang bertai bandung habar shikilong shua la ong bertai badung ngan thao boy ke jinwa ka ba ngadan ha ka mensen danga ayu ibabu ilale na ka banta ki kam ki jong ki ban ki ki be idang sanu manuban keren ya kata ngam an mata di mata so hayasnya tăng hình nghị chừng hoài và người thao là gặp mình đang trong ý khi nó hoài thì khẩn nặng chẳng hạn thì tôi ai cũng bê phải khẩn ra ba khi ngắm trong ý khi năng nhai sau khi năng nhai do số mà mình đi college mình đi school cái ấy cái bây là lệ khăn tâm hát cái này cái chút cái mà mình ta năng ba kalau jom ni, ikut sama jom ni hadir. Kinam kelak, ya ka kaba hakari jom ni. Kidan bol kikan, kifok lor, kiba mangi, ngem la, ban penmi, ban pencai, kadulna. Tinrai, dah kejeng benur, pada kejeng sanur. Ya ka ba ibabu ila jule. Naka benta pan syakri ya gajat pendrio pin ajing syai gajat pendrio henry nilai kuno dalam pasal tak pasni keren dalam pan pendek ekikam di mentara tunjuk so ini kita lawan handi kubri lebih Maryam kadaling apisa Shadu pile pilo yana Ki kam pitu piklam pen
พี่ทูพี่เคล้มเป็นแดพี่บังน้ำเสียงกะสีลาวบะแซmusic video kam da dei e tan da benta barono bukan paling for commercialization kali ka music video mas mau kat bangan action patna do ye kali ka invitation bangan one share ka program nalpon ke je kren bat bi alma na pasal jimut shi di kattu kat di ke pengilapan le Bagaimana sekarang kita biarkan orang elmu dan sebelum namar ikut kerja menriu ke betul menriu tu baik kerja menriu ke bagi saya yang mai kira kerah kita not senyang sibun kita pun kita bentar akhirnya kita memang kesana kalau sisa kajing kerku kajing mentoy ini tanya ini mentah rei kita pateng dewan Tukum tu borba nayo iga invitation pan long kunto kongsan ban play iga music video ko la palang but nasutu pagani saman shaki katto kani ki school ki colleges therefore kabini kani namar kani ka music video ko la palang school kabadon pencingut kabajali kalau nggak jeng mentoy shibun itu ni ikut kerja ni rei yang pun ki rei pat ki baron same ki bakodo I would like to begin by congratulating everyone involved in this remarkable production led by Elma War. Your work does more than entertain. Your work, like I said, it does more than entertain. What it does is that it preserves and it revives an important part of our Khasi cultural heritage. Ko Lapalang, as many of us know, is more than just a name from a folk tale. It is a story deeply embedded in our collective memory, one that reflects our values, our worldview, and our connection to nature and spirit. Through generations, our folk tales have served as both moral compass and cultural archive, carrying the wisdom of our ancestors in oral form. Today, by transforming this story into a music video, the creative team, again led by Elmer and his team, has given a new life to our past
and shown us a new way forward. Pak Shem dwelt a little bit on what is folklore. Well, folklore is not just about stories from long ago. It is the soul of our identity. It is where art meets memory, and where language, music, and narrative come together to shape who we are as a people. But then in today's fast-paced digital world, we must know ourselves. And how do we make sure that our children and their children know these stories? This is one question. Another question: how do we ensure that the voices of our ancestors are not drowned out by the noise of global media? Well, I have an answer. And the answer lies in the very medium that we celebrate today, this afternoon, and that is technology. Music videos like Kola Palang, and innovation such, we see some animation, digital storytelling, augmented reality, light and laser shows. They offer us powerful ways to communicate with the younger generation. And I believe that these platforms, they allow our folk tales to be rediscovered, not just as a heritage, but as living stories that will continue to reach, will continue to inspire, and will continue to connect us with our past. We preserve not just stories of our past, but also the spirit of our people. So once again, I congratulate the team of our Elmer, supported by, I believe, all of us here, some directly, some indirectly, for the beautiful efforts. And I wish that this music video would go a long way to be a blessing to each and every person, not just among our people, but even beyond. And I hope that we will, and you will continue to do great things for the good of the future generation. Kawai pakawai kecek benri, kanyau yang folklore, kum kecingek nong mai nong pan, ne kata traditional belief. Kabala kersai nado na ulang kuma. Hagi babun kirukam, laju khana, pajatko kawai kapateng syakawai pak kapateng, teka ketin. Kita syukur kita nak jangka folklore, kum kikhana tang. Kikhana korong, kikhana denam, dan kikhana kerja. Ualan dun suway na ki folklorist patao jong dari Amerika wang. Ka folklore kalau kum ka hitmi, jong ka lang salang, kerkom bat kelong lang, ya kisnap kerpang, jong kata ka kenhuan pendri. Kum ta mangin sotho ya ka dor jong ka. Kadang kam bangin sukli, ya kawai pakawai kakhana. Bangidan, ayo halendak kadang hangi bangidan. Kakhana usir lapalang, kadang kawai na kakhana. Kabala rem, bat kaba kintiu jumthok nikok daw morkha jusat kha. Wei na nong thok, hakadur joko poetry, bola thok kumasan ini. Na Lord juga sekiway di kinong thok, hagidor juga poetry, umurus ka thok, Dr. H. Lindor, Father H. Elias, Professor Bajibon Khaluki bat kiway. Limba ka ni kakhana ki riwat pnya, ki batay, hala ka jom ka jisuso ka jom. Bona ki kishim, badai umenderi, ubat mu barwan tamput newan le track le, hagani ka rihit si jom. Nama kata
kapin halang ru ya kamen sim bam aili jong ki khnai ba renti hawa ki shim ya ke jing em jong om tang kata ka grand ru ya ki seiso ba ke jing reus ma kari jongi ha ki babun ki briu na ke len ki pe jawdot bat minta lai la jelai sedan lemba ke ka khana porong kum ka jai briu ka baret pa ila dei ha ke jing shisha ban long ki ba adakar nama ke ka ba long shwa ulai to prashi da ka khana ka jia long pat kan yai ja dardan la da ngimlom ki ba pikir ka Amerikan ka Afrikan perbab ko hamanna ka param ka dan ke jing shisha ki long shwa jongi ki anod ngide bentin mau dong kajing buram ye ki khana buram jo ki long shwa kam dei tang ban penek ban sa ye ki khana henrai dei ban penek ye ki jing ye yala ka khndo basya ai ka mensim je ki kli yala ka jing kli tide ne mata dau nagalyak me jonga ngangai sekam bangangai lu ba shimun ba ki kun sanga ke jongi Kim Shimayo ban pule yang kena kecil tok. Jongi babu hamar biar. Kendera yang ekskampa. Lembang kecil yo I kecil tray jogi di kikon pa. Apa kira ban penpoy pa cikis jika pule bakar biar. Lembang kene kecil wa kidur bagi kon ki penmi. Ngang ekskam kalang boy pa katuk. Kabagi ikai yang ikut sama kami ni, hanya boleh ayu bolong cuma cuma, ulama ham nak kami nak cek mereka ni, haki yang baru. Nada daga jing semua kemen bakrau mah, yuai daga lah, ni benyakan aku kena kecil lah. Kalau jumlah berpor berkat itu lah, tentang sembilan dan kami sebut nak berjalan berikut saya daga jong. Hati itu kita baru aja kerja dengan macam ni. Kita berhantam dengan dikuat di rumah sebagai dengan hal kerap ini. Mungkin lama punya ini mau benar. Jongka buram mau benar juga. Keting mau benar juga lam. Naga kita tentang nak tahu jadi. Ini naga kita. Kadang-kadang dia berjong dan eke berdei, namun tak ada yang berjaya berdei macam ni. Bahkan di puan itu bisa dilakukan tentang sekolah, sekolah di krimen. Bahkan di dalam kerja besar berseluruh sini setai itu, bukan eke bahaya seperti yang sekarang. Nampak pun saya tahu sebab ini imut. Ini tu orang kuat yang tidak dapat punya saya. Try menaduk menungkau, aduh bang minum apa lagi? Mengatakan semua orang aku boleh pergi pulang di sini hamar baru, aku dengan kamar pulang ke job, mengajarkan kami kan pening, jika kerting kan pening, jika kerting kan besar enam, kerja di mana pun, dia nak kerja.